vrata građana širom Srbije neretko pokucaju oni, nasilnici, a zvani privatni izvršitelji, koji oduzimaju građanima sve što im se nađe pod rukom. Upravo njih, takve nasilnike, stvorila je Demokratska stranka ne tako davne 2011. godine, a današnja antisrpska opozicija, koja se pred narodom navodno brine i pokušava da ih zaštiti. Kada se spomene iseljenje građana, NATO mediji N1, Nova S i Danas prvi su na licu mesta i potresne scene plasiraju kao krivicu vlasti. Privatni izvršitelji u Srbiji sa javnim ovlašćenjima rođeni su 2011. godine. Rodila ih je tadašnja ministarka pravde Snežana Malović, koja nije bila podobna čak kasnije ni da bude advokat, i državni sekretar Slobodan Homen, tadašnji, koji je sada optužen kao lopov zbog teške krađe ordenja iz Palate Srbije. Oni su punim ustima hvalili da su stvorili privatne izvršitelje, pošto i jesu, i rekli su da će to uneti blagostanje u Srbiji. Oni su od njih, od Demokratske stranke, dobili neograničenu slobodu, a sa time doneli ogromne posledice srpskim građanima, da su to nesagledive posledice, da pljačkaju srpski narod sa svih strana, uzimajući im kuće, stanove, na penzije, blokade, po 3-4 izvršitelja krenu da blokiraju račun ljudima, da ljudi ne znaju više šta da rade. Ja kao narodni poslanik svakodnevno sam na terenu i borim se protiv njih, izlazeći na teren i spašavajući građane da im ne otmu stan, kuću, i da to kasnije pređe u sudski postupak, da se obustavi izvršenje. Navešću jedan primer gde je, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i mene, gde sam izlazio na teren i svojim imunitetom kao narodni poslanik na Južnom bulevaru 90, spasili 36 dece sa njihovim roditeljima. Neki su imali i deke i bake, da ne izbaci ih privatni izvršitelj na ulicu. Kao narodni poslanik na listi Aleksandar Vučić podneo sam Skupštini Srbije na pisarnici predlog za anketni odbor da se ustanovi rad privatnih izvršitelja. Kako oni rade, sve sam to taksativno naveo, da se ustanovi, gde će, ako se osnuje, ja se nadam da će se osnovati taj anketni odbor, da vidimo kako rade svi licencirani privatni izvršitelji u Srbiji, i vidjet ćemo da tu ima mnogo nezakonitih radnji, i sa time neće imati drugog zaključka nego da se ti privatni izvršitelji ukinu i da izvršitelji postanu sudski, državni, i da rade po zakonu, da ne pljačkaju ovaj narod Srbije, ko što je bio san Snežane Malović i Slobodana Homena i te žute klike, jer oni su računali da nikad neće izgubiti vlast i da sa privatnim izvršiteljima da će oni uvećati još svoje bogatstvo, jer na sve načine su iscrpili građane Srbije i uvodeći privatne izvršitelje, sa njim su hteli još više da se obogate. Takozvani mediji u laži su kratke noge. A koliko lažete, zaboravili ste da su te iste izvršitelji koji danas terorišu narod stvorili vaši nalogodavci. Prisjetite se svih svojih nedela, sami sebi u stomak skačete.